Kopo ya IEC kwa kgotlhatshekelo ya molaotheo ya gore ditlhopo di tshwarwa ngwaga o tlang e baka kgotlhang ya semolao. Se ke ka ntlha fa makoko a mangwe a dipolotiki a emanokeng khomishene ya ditlhopo mme a mangwe a la kgatlhanong. Lekoko le le buisang le inyalanya le khomishene. Motlatsa mokwaledi wa ANC Jessie Duarte a re ANC e na le kgatlhego mo morerong ono mme e dumela gore makoko a dipolotiki a tshwanetse go nna le nako e e lekaneng ya go ipaakanyetsa ditlhopho sentle le go tlhopha baemedi. We have developed our affidavits in view of the fact that we are an interested party, and we're interested on the basis that the electorate does need to have a fair time to question candidates beyond what the ANC's processes are doing. Ka fa go jelengwe Democratic Alliance le African Transformation Movement ba kgatlhanong le letlha la ngwaga o tlang. Makoko ka bobedi a neelane mabaka a ona kwa dipatlisisong tsa moatlhodi moseneke tse di ka ga ditlhopho kgwedi e fetileng. ATM e begile fa e tshwengwa ke seemo sa bommasepala mo nageng fa DA yona e re IEC e na le tshwanelo go ya ka molaotheo go tshwara ditlhopho morago ga dingwaga dingwe le dingwe tse tlhano. Lekoko le file IEC go fitlha la botlhano go dumalana le go diragatsa se se mo molaong wa ditlhopho go sa nneng jalo le ba kwa kgotlhatshekelo. Should the Independent Electoral Commission persist with its application to the Constitutional Court to have the local government elections postponed to February next year, the DA will ask to be joined as a party to the application. Through our lawyers, we have given the IEC a deadline of tomorrow, Friday the 6th of August, to agree to stick to their prescribed time frame for the holding of the elections. Khabagare nako e eme ANC ka fa phefong malebana le go konosetsa lenaane la maina a baemedi ba ba lekgotla go ya ka kgweeletso ya letlha le le tlhomilwe la ditlhopho la diphalane a le 27. Makoko a dipolotiki a tshwanetse go bo a neetse IEC manaane a baemedi phatwe a le 25. Lekoko le ne la tshwanela ke go potlakisa go siamisa makala a maloko le baagi ba ba sa itumelang. The new rule that the list electoral committee came up with was that all appeals and objections should be made within 48 hours following the occurrence of the incident, so that the rest of the work is left to the PLCs and the electoral committee in terms of appeals. Re sa le fo batlhankedi ba bosetšhaba ba ANC ba tlhotse ba tshwere dipotsolotso tsa batho ba le bararo go tswala maemo a meyara wa Johannesburg o tlhokafetseng Jeff Makhubu. Bona ke MMC wa Matlole Julie D. Matongo yo go begwang e le mmamorata go kokomala maemo ao. MMC wa tikologo le popego Theomphe Moerane le Salfina Mlauzi o ile monna setulo wa komiti e o kameng dikomiti tse dingwe tsa kgotla ya Johannesburg.